Zmije nisu baš najomiljenije životinje u prirodi. Smatraju je jednom od najnezgodnijih. Teško je primijetiti iz daleka i najčešće samo naletimo na nju. Zato je dobro kada smo u šetnji imati štap i povremeno s njim udariti po zemlji ili grmlju, a to svakako treba napraviti ako namjeravamo maknuti se sa staze, recimo obaviti nuždu. Zmija će uvijek pobjeći od ljudi, samo je treba dati dovoljno vremena. Što ako nas zmija ipak ugrize? Ako nas ugrize neotrovna zmija, kojih je većina, njen ugriz može izgledati kao da nas je ugrizao nekakav kukac. Ugriz treba dezinficirati, oprati ranu i javiti se liječniku zbog eventualne infekcije. Kada su u pitanju ugrizi otrovnica, stvari su puno ozbiljnije. Od njih najslabiji ima riđovka, a najjači poskok. Treba ostati miran, ranu očistiti, oprati, previti i tretirati je kao da je recimo lom ruke ako je ugriz na tom dijelu. Treba što više mirovati i odmah pozvati pomoć koja će doći po nas i transportirati nas do najbliže medicinske ustanove. Lidl, više za vas.